mettre ordre mu ferme. Hivi ninajua ile role ya gestionnaire wa ferme pamoja na kazi zingine ninafanyaka. Komanda, mie sichokake kuambia aksanti kwa yote ambao mko mnafanya kusudi nchi yetu irudie na ile heshima ambao tunahitaji kama raia. Asante kabisa, na kila soda kokote mimi namuonaka na wala ambao naishi nao antuka mimi nawapatia heshima yenye siwezi nikajua namna gani ya kuongea. Na ni vile na wala ambao wanataka kuingia kwa jeshi letu wakuwa wanajua kama wako na ile heshima ambao gouvernement yetu nawapatia kuhusu ile security ambao wanaleta kusudi mimi na wewe tuweze kuikala hapa. Na vile vile nataka honorable Kundosi, nataka niseme juu ya message ya liwari. Sisi wote tunatuona tunatumika kama ekipe, lakini tunarepresente mtu na ule mtu alitupatia message ya kuwaremercier ile investissement ile makazi ambayo mko mnafanya ni province. Haituambia tuwashukuru na muendelee kuencourager na wengine wakuwe watumike kusudi province ianze anga. Tunashukuru sana. Yani tuko Kirolirwe muferme ya Rais Kabila Kabange Joseph. Amani imerudi, unaongelea mimea, ngombe, lakini pia unaona moshi. Tunakula sasa nyama, tunachoma nyama ndani ya ferme ya Kirolirwe. Kumepita mwaka moja, ilikuwa nguvu vigumu watu raia kuikaa hivi na viongozi kufika hapa. Mbele walikuwa wakifika kupigana, kukomboa nchi, lakini leo wanakuja kutembea, kuona hii ferme. Ni jambo la kushukuru Mungu. Hii ni alama ya kuonesha kama tayari amani inaanza kurudia. Ni wakati sasa wa kujenga nchi, kulima, kufuga na nchi yetu iendelee tena mbele. Message ninayo kwa viongozi ni kuwashukuru kwanza. Message ya kwanza ni wa kushukuru. Message ya pili ni kuambia wafanye juu chini ili kudumisha hii amani na kubadili uongozi. Yani kila raia apate namna ya kufanya kazi zake, tulime mashamba, tufuge mambuzi, tufuge kuku, tufuge ngombe na tujenge barabara zetu na pia tuweze kuleta maendeleo kamilifu katika nchi yetu. Message kubwa nitawapa raia ni kwamba mtu asione kabila lake, lakini mtu aone amani ambayo imekuja na uongozi wetu mzuri, ili kabila zote, Muhunde, Munyanga, Muhutu, Mutusi, Mutembo, Munande na kadhalika, tuungane mkono, tuache ubaguji, tujione mtu moja na tufanye maendeleo yetu na tujenge nchi yetu wenyewe. Kama vile chama mara kwa mara ninafurahi nikisikia wakiimba, Kongo itajengwa na nani? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ngombe kurudi ni security. Security ndio ambayo imeacha ngombe zinarudi, kwani walikuwa wamezimaliza mbele, lakini kidogo kidogo ambayo ilibakia ndio zinaongezeka kidogo juu ya security. Hakuna ambaye anazikimbiza, hakuna ambaye anaziua tena, hakuna ambao wanazichinja, wanaziiba, alafu polepole ngombe zinaanza rudia hivyo. Kabisa tunashukuru sana. Tunasema ya kwamba tungelikuwa na viongozi kama hawa mbele leo hii, kama nchi yetu ni nchi nzuri, eneo yetu hii kama ni eneo nzuri, kama na kila mtu yeyote anafuga, ana kitu ya kufuga. Alafu tumesema ni nguvu ambayo wameweka juu security ikuye, tunawaheshimia sana. Tunawaambia asanteni sana, waendelee na security, na sisi pia tutaweka nguvu zetu ili kusiongeze kuwa insecurity mwi eneo ya kwetu. Kwa wafugaji wengine ambao wangali naogopa kuya investir au kuweka ngombe zao Masisi, tunawaambia kwamba kuna amani tele, wakuje
ngombe zao wafuge kama kawaida, walimaji walime kama kawaida. Security ni yote na tena viongozi yetu tuko nao, wanatuambia siku zote tuwe tayari kufanya kazi ambayo italeta development mwinchi yetu. Leo hii tunaishi na amani, hakuna mwiko na chokoza mwenzake, tuko bien, hatuna shida. Tunakula, tunalala, tunakunywa maziwa za mzee wetu Kabila, tunaenda ngombe, tunakunywa maziwa, kila kitu tunajipata, tunalima virai mjikuyu yake, tunapata amani, tuko bien. Kila mtu iko mundenge zake, asizozane na mwenzina, asichambe mwenzake, tuzivurugane, tukwe tu entere, tukwe amani tu, tukwe amani, tupate amani. Kwetuko tupendane na wenzetu, juu damu yetu ni moya. Hakuna mweko na damu alijitiria kama damu, Mungu akupatie damu na upane damu, Mungu ashatupa tuko. Usalama ni bie kabisa, sikirite ni bie, hakuna na chengine cha kubadilika, hapa ni sawa. Tunaanza fuga kabisa, hakuna taa shida. Hakuna tana mubande wa kutuingiria. Hibu usalama ni chama cha M23, hapa hakuna wa kutunyanyasa, hakuna kabisa. Leo hii twiko bie.